Вот, я сдала все экзамены на отлично, особенно с ОРТ. И теперь у меня есть большая возможность учиться за границей. И теперь я только буду учиться. Я так рада. Кыз эмес ага аябай сүйүнтам, бирок билесиң атаң ага каршы чыгат. Андан көрө турмушка эле чыкпайсыңбы? Турмушка чыгып сенин күйөөң сени акча таап үйгө келип балаңарды багып жүрөсүңөр. Болду, даярдан эми, эрге тиесиң.